Aduh, aing mah menang THR euy. Tak pedang geus gede wa, menang THR. Aduh, aing mau menang ge 2000. 2000 sih naon. Oh, mending kira ngepet aing goyo. Lah, ngepet kayak aing mantang cian. Nyong kalau dapat THR mendingan nyong lihat Mbak aja. Mbak, nyong ganteng lah. Ini sudah ganteng. Ora, nyong ganteng ora? Ora. Gemblung weh, andaikan saja ada nyong watak jual pajero. Arif ngagetin aja. Tenang, yang masalah bisnis curang. Saya menang THR tante kamari. Kalau orang nyongnya kemarin dapat 1.000. Ngomong apa kayak pas kayak asu gue ya. Nyong ora kasar. Nyong ora pinter bahasa Jawa iki. Ya, Jan. Dia kayak gitu tante. Wah mau lah THR lah dapat. Ya wis ya, kerja ini. Ih kerja apa? Yang penting jangan berat-berat. Kerja. Malah haram itu ngepet. Ayo nggak sih, enak orang kayak mau kosong bae. Kasih orang ngepet tau. Oke lah demi duit. Yuk. Ya wis, kita siap-siap lah. Tapi ngepet nih, ngepet. Apa iki? Ngepet meong. Ya wis. Tapi nyong takut ketahuan warga. Ya kan lama ya mah. Ngepet mah berang kan ari nu ngepet babi ngepet mah sok penting. Jadinya orang miwal. Anak main iki. Ya enak barang-barangnya siap. Siap nu indit aing mau nyelilin. Tah, mana ngecewakeun ku aing. Bantu aku ya. Aku soalnya pengen duit. Aing ger ngabrusahakeun sia tetap jadi ngepet. Enggak saya ya. Mending jadi ngepet be. Oh, sayang euy. Aduh, aing mah ya. Capek. Aduh, deui bae. Aduh, tayar gini lah si Cian. Aing kudu ngajakin diri neng, heuy. Yakin. Baik. Kenapa terus coy anjir, aduh anjir. Aing mah kayak kieu manim. Lilin lagi sih, aing mau lilin lagi sih, aing mah. Anjir, di sisa. Ini ngepet di berang. Tuh hari nahan kudu curang eta. Ya anjir. Aing mah pae. Hah? Cijian. Anjir, sila gede. Aing kumalu ini. Ya urang sih. Saha eta ngalakukeun itu saha? Ngomong. Di mana nak? Ayo, nah yuk ke dia. Di mana? Duit lagi aduh aing mah. Aduh, yang mah diurungkeun deui. Bisa wa. Ih, cien tuh berhasil. Nanti silahan. Gitu ke kebonang modal ke kantor polisi. Dan ngagak dia. Mau apa tuh, Dit? Kasih dari tangga batur. Pasti. Tadi ke polisi. Oke, kau yang mau kita laporkan. Tapi ulah gitu dia, kan dihukum kali. Bisa tarawadan. Haram. Oh. Sampai.
Cocok. Rolling action.